enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You're not as tough as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini kita akan silaturahmi lagi ke pemancingan GT Lele Telaga Cipondoh Tangerang ya, dalam event paket bulanan. Dan untuk kali ini kita akan bersama-sama Bang Berto ya menuju ke sana. Tapi sebelumnya kita persiapan dulu membuat umpan. Umpan yang kita pakai untuk kali ini adalah umpan ulet Hongkong plus bendingan ya. Ini dengan esen sodokan Azuri 3 serangkai ya. Dan sebenarnya kita masih lelah ya, karena baru pulang mancing ikan mas tadi jam setengah 8 ya, setengah 8 malam. Dan jam 8 malamnya ini ada acara lagi di Telaga Cipondoh. Wah, sangat melelahkan ya. Tapi karena memang sudah ada jadwalnya, langsung saja kita menuju ke sana guys. Oke. Walaupun terlambat, kita tetap silaturahmi guys. Ikuti saja guys keseruannya. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your fucking cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Ini guru saya nih. Aduh. Yang punya TC channel ya. pokoknya mantep ya. Jangan lupa Unsur 007. Oh iya. Nah, sama-sama nih. Yang punya channel Telaga Cipondoh, buat teman-teman simak Telaga Cipondoh, mau berbagi tentang informasi Galatama Lele. Top buat channel TC. Siap. Oke, buat teman-teman, Bang Berto telat tapi alhamdulillah bisa hadir. Buat teman-teman nanti Bang Berto tanya Bang Berto. Kalau untuk buka tiap hari Bang ya? Buka tiap hari. Liburnya hari Kamis malam Jumat. Setar jam Setengah 2 siang. Jadi buat teman-teman mampir ke sini mulai setengah 2 siang. Kalau untuk malam berapa sesi Bang? Malam 2 sesi, siang 2 sesi. Siang 2 sesi. Oke, jelas ya. Nanti lihat di bawah deskripsi. Oke. Ada Google Map-nya. Jadi teman-teman banyak nih dari berbagai daerah datang. Seru. 550 lah Pak.
Oke kawan, untuk lapak terisi full ya di event paket bulan ini nih. Dan alhamdulillah ya, dari berbagai penjuru nih sudah datang, termasuk juga dari Depok. Ini tim dari Putra Depok ya hadir, alhamdulillah ya. Luar biasa, sayang nih sang gurunya tidak bisa menghadiri karena ada kesibukan ya. Salam buat Putra Depok ya. Oke, selain Galata Malele, di pemancingan Telaga Cipondoh ini ada juga mancing harian ya. Ya, di sini tempatnya guys, ada lele, bawal, gurame ya. Nih kalau siang iseng-iseng di sini enak nih mancing harian ya. Oke, lanjut kita ke perlombaan guys. Di sana ada Bang Berto yang lagi strike. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boy, you love with the cold hard hatred. Guru saya nih. Mantap. Cara paket bulanan di Empang Telaga Cipondoh nih, mantap banget guys. Lapak full. Apa full? Pak, angkat dulu Pak. Sudah jangan semua bagian sudah siap, tidak dua tidak dalam yang bisa di Diam. Ale pakai sarung gede Ale. Kanan Mujanya nih pasti 6 kilo nih. Waduh jauhnya ya 23 dari kepala aduh 6 kilo le dalamnya. Induknya dilepasin induknya. Aduh putus. Oh, datengin guru nih. Kenapa, Ru? Udah nimbang nih? Yes. Induk kedua sementara. Apa, Ru? Hasilnya apa, Ru? Hasil 3 sakai.
Jitilele Telaga Cipondoh ya. Dalam event paket bulanan kali ini alhamdulillah lapak terisi full. Ada penambahan ikan, rilisan ikan baru, juga bonus hadiah dan trofi juga ada ya, luar biasa. Ikan ramenya juga gede-gede guys ya, tadi kita lihat. Dan sampai detik-detik akhir menjelang lomba pun terjadi perang induk ya. Seperti yang kita saksikan kali ini, induk naik di kisaran waktu kurang 1 menit lagi ya. Perlombaan usai, induk masih naik ya. Masih penuh dengan ketegangan ya. Ya belum aman ya, itulah yang dirasakan para angler ya. Sampai detik akhir pun terjadi perang induk. Iya, 6 kilo 65. Iya, 6 kilo 65 gram, luar biasa. Langsung nyodok ke posisi pertama guys ya. Jadi nominasi induk di sini memang banyak ya, dari kisaran 5 kilo 50 sampai 7 kilo pun ada ya di sini. Pokoknya luar biasa banget pemancingan Jitilele Telaga Cipondoh. Induknya banyak, ikan ramenya juga banyak ya. Pokoknya dijamin puas mancing di sini guys. Servisnya yang bikin oke nih. KD-nya lari-larian guys menjemput bola ya. Luar biasa. Pokoknya bagi para angler-angler datang ke sini, pokoknya patokannya itu kalau kita main ke daerah Danau Cipondoh itu udah deket ya dengan pemancingan Jitilele Telaga Cipondoh ya. Oke. Maksudnya mau diapain? Mau diupload tuh, senakin. Kan udah. Ini gua. Oh, ya. Iya, enggak dapat. Berapa? Bisa lihat, rame itu, reguler rame. Sesi berikutnya masih full. Sesi berikutnya Masih full untuk area Tangerang, Sangko, Tangsel, merapat ke PC. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.